Anya laki din! Oh, si kamad gayang friend. Narabyan ka man yan? Wan nga ron. Nagrigat lagi din ay ati awan service na. Agur oray lata iti luga ni Jay Ili. Makipilpila. Kasta talaga. Kat, gumatang kang aminan iti motor mo Total, adamot kwartam. Ha? Iti kasta, saan ka amarigatan nga agur-uray iti pagluganam no agawid ka iti malam? Ay. Oh, apay nga agsannaay ka? Kaya't ko man ti gumatang, friend. Ngam ay na. Saan pa yada ita ti priority ita? Amo maten nga oray la talo dagiti adding ko apagad adalak. Sa bagay matkit di Sapay la ko mga rod Tadada nga umado ti umay agpaparlor kanyak. Di kasta magagatang iti motor ko, friend. Ay, nagrigat laki din na yatawan lugan na. Pampanunutay kagumatang sa langan iti motor ko bakay. Pangalaam ngay mat iti gatang mau. Adamo iti basik nga unong kaw iti panaglaklakok iti natag. Dumawatak iti anak ta iti inayong kaw. Ay katuan dakkel mo't laang akatulungan ti motor. Wag bakay. Gumatang ka talaga iti motor. Tay man makargaan iti sidecar. Iti gasta, mapasidecarak to. Inton adanton tinawadwad a kwartata. Ay katuan lakay. Kasaritam to nga rod ti anak ta. No anya mo't ti makunana. Ay na! Nagganasan! Ay na, nagmayat mo't ti ungor day ta motor mo lakay. Ay, katuwan mo ta. Saan lang nga ti ungor na sinagmayat? Nagwapo ko ng paya. Anya lagi na. Laklakayan ka man. Ay napakay. Uray kastoy ka lang ikaw. At least, gwapo lang ta. Kung gwapo mo't lang ti motor ka. Hunda ko naman. Alaw nun. Ay, sana ko namang magna. Ama pa ni Jay Talaon. Uno, Jay Bangkag. Diservis ko naman. Anya. Ti awanan ba in alakay Roger? Apay lakay. Anya ti inaramid kan kaday di alakay Roger. Magmag na itay iti kalsada. Apo, 5 bas ako namlan isula ang tada motor na. Anya. Apay, nakagatang iti motor na day di alastog alakay. Kaway, iso ang imato man ti isbuna. Pataray iti kalsada. Anya. Di pa ilaka maitong partag nakag. Pasikat launay iti kabarbaro ahunda na. Ay, syakto lang ti makaerwar iti motor ka. Dalaposak iti tengat kalsada. Anya. Jak maguston ti panagpatpataray na iti motor ka. Payman, planwak man ti panangirwar kumot iti motor ka. Payman jumper ang motor. Iti kasta, alis taw ngem ti motor dayjay alakay Roger. Apo, sana all talaga. Umas asenso. Dagitaman. Finally, nakagatang matlangan iti Miyok. Naimbag ka pa'y friend. Sana all talaga. Ay na, nujak lakas sa pulan agit gumatangag aya. Kaya't mo asawan. Saan ako lugan dayta? Ay, saan Kasyan no, kasyan. Diyak kaya ti hulugan, sakit ti ulo na awan pagbayad. Sa bagay matkit di Kat padaraam nga rudan Iti kasta, naanayas ti taray na dayta motor mo. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Iparcham, kunak. Si kagat dimat. Ay ngam ala,
Nubigat, umay ka iya balay, agluto tayo iti basit a pagsasanguan tayo, tapno awan ti maibagbagam. Oh, mare, papanam? Umay ka mapantay dya ayan da bakla. Ha? Abi nga ijay, ada ka di paskanda. Awan mare, nagluto lang iti basit a pagsasangwan. Anong meron? Kat, gimatang mat iti kabarbaro a motor na. Iso dayjay, agpa-foods mo't Ni bakla, gimatang iti motor na. Wan mare, apay akas lanas daaw ka. Apay, di mo pa'y nakita dyan kabarbaro amiyo na. Saan pa'y mare? Ha? Kasladyak pa dyan ang makagatang ni bakla iti motor na. Pangalaan na nga'y kumamot iti paggatang na. Umdas kadimat, di pa nagparparlor na. Anya? Siguro, adda manen hinututan na, iso anak kagatang. Ala, ingkan kumare, jak kaya tiumay, ang mga nunagtaod laang iti hot-hot, di ipakan nakadatayo. Ha? Sanon? Pangalaan kumamad na jabak na ti paggatang na nga iti motor mate. At naman ang hinututan na akiday. Katuan? Hay, jak man amumit iti dayjay aleti, tapat padyan na dayjay abakla. Ha? Awan lang mo kaon. Ay nalakay, nasken ang makairuwar tamat iti motor, sakbay nga agbaro tawad. Wan bagay. Masigurado ka makairuwar iti jumper a motor. Sakbay ti New Year. Iti kasta, adaman panurburag into New Year. No kabalan dati gumatang. Kabalak mo na. Apay kitin. Siguradom laang lakay, tane, makadkadlaw akon. Datan sa laang ti awan motor na dito'y purok tayo. Narigat met no datalaang ti magmag na alabsalabsan da di ta kalsada. Amo bagay, nadamag ka wakas taunay ka no apungto ni Lando kanyak. Tapay ka na. Yaman amo ti daya tao. Isumod lagaya managmaday ti panagkitkita na kanya. Idinalabsa ka magmagna di kalsada. Na yan da jalan daw. Awan mo tidakas ngar aramidom kenkwana. Amo matayin bakay. Sipod pa ay napagklan na gijay nga agasawa managapal. Amok nga umapal da iti motor kaw. Isu akas jay. Saan ko kumamay bagatay ta? Ngam nadamag kumitlang amay nga umapapal da iti kabarbaro ang motor ni bakla. Ibagbagada ka na o nga da hinuthutan ni bakla. Iso ang nakagatang iti miyaw. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Di da ka mangirwar mo no kaya da. Sana kasta tila mapanda ibagbaga no adda apalan da. Nay, si kamoy kayam ti masabat kaulan daw. Nagsapa kamay. Papanam ngay. Ay, mapanak ili tata. Inakman irwar dya jumper ang motor kaw? Ay na, hanya laki din. Ay agasam man ta jampar. Una! Tapno maikat iti panunot yaw, ada kailang ti makabaila gumatang iti motor. Nay, hindi kong tata. Nagsubli paglugan akong di jumper ang motor kaw. Ore aglumbata dito kalsada. Ay Huyo kayo amin nakaruba! Huyo kayo amin! Ay, dararamidang. Ay, ipukpukaw ko nga raw kadagiti kaaruba huyo da amin! Ti kunada siguro, isudala ti makabala, makala iti motor. Nangrunakan ka ala kay Roger! Ayan nan, tayo hundam ngay palpalastog mau! Umay ka, taglumba tayo di kalsada! Woo! Ala, huston lakay. Saan? Kaya't kung iparupa kadakwada, ano kabalanda? Ay kabalak, mate. Uri si kabakla! Irwar mo man tamiyaw, may pampanakil mau! Saan nga agbalinday ta dito'y jumper kayo? Salbag kay ka amin! Naglalastog kayo!
Na Diyos miyo, Marimar. Makapaulak. Oh, apay. Sumungsungad ka pa'y laang. Ngam kasta unay nga alak mo. Amom, nagmayat iturog ko itay. Nakariingag ga po iti panagpukpok ka o dahi alando. Aywan. Oray siya. Nangag kumot dayjay. Ay, sos, napakakitid ng utak nila. Aywan. Pudno, dayta na kunam. Iti kaano man, jak matin palastog yung motor ko. Basta gimatang aglaang mat, tapno daw sara ka mapanayjay parlor ko. Ngam kastyagit din di ibagbagan na. Nairuwam tayon iti kasjay nga ugali da. Iso abay-bayan tayo latan. Ay na, sigurado friend, no New Year, paunguran na iti kasta una yung motor na. Aywan nilando pa iti kunam. Na ito lang na ti kinaparamag na. Banorbor na aday jay hulugan a motor na. Anya laki din nilang daw. Ay, jak mo't ipalpalastog ti motor ko kilkuana. Ha? Ngam no apay akas jay timpukpukaw na. Nakababay ka na kiti karuba. Ay, bayamon lakay. No iso ti pakaragsakan na akit anyangay nga raon. Ay, sa bagay mo't kindi Nakairwar lang iti motor na. Kasta una yan, apanang ipalastog na. Naimbag kumabot nga raon nukas. Hulugan mag. Uwan nga ron Ay, nakalaslas to nga talaga nilang daw. Nagmayat na siglutang. Ha? Katuan may, nagmayat na siglutang. Tapno agnakam ti awanan bay na lalakay. Happy New Year, Mare. Ay, kastamat yan ka, maray. Anya ngay dayta imot mo. Kasla gasolina mat. Imbes amakan timapan mo gatangan na handayo. Gasolina mo dayta ginatang mo. Oray basit laang ti handami, maray. Tinapatag, adda pa unguran may inton madamdama. Ha? Banurburin may mata, iti kastaunay yung motor may. Jumper ko naman. Anya? Alangan kat di mat niya itulok may. Adalaang lakay Roger kas kadabakla tinatagar iti motor da inton alas 12. Ha? Napigpig sa ati ungor jay jumper may. Unay kan kumare. No anya launay ti pagkaskastan nyo. Ay na, di ka man kumare. Kaya't milaang mat nga ipakaam mo, ano kabailan da, kabailan mi mata. Ala, ingkan iti papanam, tadi kakit manaktak. Diyos mio, Marimar. Ay na. Binurburan dan jay hulugan ang motor da. Uwan nga ron kumare. Apo, talaga ato the highest level ti pa ng paborborda. Di pa ila madadahil ti motor da. Ay, una yan ti ada ka aruba na akasta di kinaparamag da. Uwan nga ron. Dagita kita tao, asaan da abagay ti bumaknang. Ha? Uwan tano bilang man ta bumaknang da, ay na, mangibaddat da. Ay true. Mangibadag da talaga. Kita ang manita. Motor laang tinairuar da. Hulugan pa. Ngam ne. Kasla isuda matan ti kabagnangan dito lugar tayo ha. Uwan nga ron. Di ka sa nono bumaknang da. Awanan ang mga no ultimo kwartada nga iduldulin da. Kat ipukaw da iti kaaruba dati gatad na. Sigurado, natitilang ngayon dagiti amin nakaaruba pa kahit. Ay, wala lakay. Natitilang da talaga. Nagpigsa ti ungor ti motor ta. Kita, sana pinaungor nila kay Roger J. Hundana. Mabain kanya. Ha? Uri nangin na J. motor na. Nagugwapo mo ti jumper kaw. Ay, wala lakay. Adayo
No kasano kalaad nila kay Roger, iso mati kalaad yung motor na, agkarkaro pa da. Anya? Katuan, narakab ti sango yung motor na, iso narakab mo, jaro pa na. Ay, nalpasan ti New Year. Sapay la kumata sumardeng baten ni Landaw, abanurbor iti motor na. Wan nga raw bagay. Kurang lagang ki inaldawin na ti panagbanurbor na iti motor na. Ha? Hulugan ba? Ay, sopay ah. Naku nang aron ni Franco kanyak. Asaan ka no nagbaybayad ni Landaw iti nangalaan na iti motor na. 2 bulan ka daw na sana nagbaybayad. Ay, di da pala ka nga ron umay guyudan no kasta. Isong aron nga aglamlamang ni Landaw no amo nang umay di kolektor. Ay niya. Palastog nga ron na palastaw. Hulugan mo iti motor na. Sakit saan pa yan na may bayadan. Di da pala umay guyudan. Tagitag man o tultuloy lata. Di kinalastog na. Pasensya kayon, sir. Yan talaga guyudon minti motor. Manumutin na bulan adi kayo nakabaybayad. Sir? Sabay baka pungtut kayo, nukas dya singiran kayo. Ay, kuha, sir. Pasensya kayo na, sir. Agpipindasin siya tayo, sir. Ala, yag yun di susi. Tayo so ti pagsakayan dya may isa kadwami. Ay, win, sir. No iso ti kunayaw. Nagalaslastud da iti nakairuar da iti motor da. Uray dala banurburan iti kasta unay. Nang runa iti New Year. Hay na! Ha? Anya nga ita, ginuyod dakat nga ruad. Hulugan lang nga rudan. Saan na ba yan na hulhulugan? Ay na, alakon. Hoy, sino ti paspasagidam si bakla? Hoy kamat apay makaungat ka? Napasagidan ka? Anya? Pudno matin bagak. Kan, si katipaspasagidak. Doa kayo iti asawa maparamag. Nakalaslas to kayo, iti nakairuar kayo iti motor. Hulugan lang arudan, ngam saan pa'y anahulhulugan. Anya ngay ita, inalatan. Anya? Awanan, ti banurboran nyo no kasjay asumuro ti kwatit yun. Makapaalik kayo? Naglastog kan? Ay, no kasano ti kinalastog ko, triple pet kada kayo nga agasawa. Nalabas ti kinaparamag nyo, kundi jumper kayo, hulugan mat. Sakit ipalastog yu pa'y, anya ngay ita, wish na, wanan, wala na. Yawanan bain? Agsubli kay manan itisigot amagmag na. Malabsan kan to lang iti kalsada, parsyakan ka iti tanom. Diyay na ornong ijay sinilong. Kaasi kayo mat. Imo na ngamin di para magyo, anya ngay ita. Nga. Salbag kayo nga agasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.